imanye ariru burito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sure na KISII FM. Imanye ariru burito asama gazeti kurwa Kenya. Alright, bara kabisa ide kamera ngedatu na ibire cya budokirense ya moya bono mambe chinsani cya Afrika ya mocha mwancho motegarere itori me yeli tukulia Ijumaa etengo Friday itariki 29 umutinyo sabo mwaka w'ikiri 2022 kero twebangire kigimo gukumanya ire chinguru manasama gazeti yeli tukulia rero kibona butambe ngoro kwa du omonyakero kibona butambasi ensemeliende yeliga number 003 sike kosi kigonkoro kunga Ronald Mayaka Brigadier bari asubuhi baba ne mambingi yere ne bwatoboke nduboke nkamba konyirira chinse mogete nkenke bunanko manyigwa mnabona mu kibosonga aga ninyirerete ninyirerete yake tugwakira nyasaye mbiye moni kyagera side nero ande busa kanya yatonya aiwa nabantu jimbara simeka jibantu batando mora batayite kusimeka chinse mone cyenya libali masaba abantu bono bali mete baganyete no etali kusimeka kuoka ebusa kanya yitira abantu bemesabara maito musabara sejali abantu be campaign ne mesabara ebusa nense unakuwa iroka lakini nenya sai no muya tunamshukuru Mungu asengenjere no muya kingaki cyose ne kingaki cyose rentanya gukora momocho ni garo muikera nuboronge na endere nabatigalete ko banyasai no arengo manye limo akoro kwa nyasai no arenge no ale naenda ko bokale na kale amina tigato konyo tole tama gazeti ya bunali tutali komenta kende tutali kurusikende munarikire tigawe boyiko cheko kwa nembwa gazeti ya Taifa Leo itariki 29 mutinyo saba 2022 litukulia Ijumaa etengo Friday ingaseti mbwata sako bako kwane umwancho motegereri ingaseti ya The Daily Nation tariki 29 omutyenyi ogatano na kabiri umwaka 2022 and by the way Dudus yes enere chuma yo mweli yo mutinyo ogatano na kabiri leo next kabisa. Friday tutakuwa mwezi wa Agosti tutakuwa mwezi wa Agosti pia utakuwa ni mwezi wa elections yes Idere gazeti mbwato mwancho motegereri tukulia Friday tupatie headline IEBC calls talks aiga bakatebanga kiombe bachorire chipepe ya IEBC niko bono kiarangeire chinkwana Ejema gaje kiombe gakorangeria bari bakuriye kirugo cy'uburayi bwense ya Kenya yes mukwanire William Samoei Arap Ruto kurwa sensemo ya Kenya kwanza mukwanire Raila Odinga kurwa sensemo ya Azimio la Umoja mukwanire Wahiga Mwaore kurwa sensemo ya kiama gikuru kunga Gano Party mukwanire Professor George Wajakoya wekiama kia The Roots Party IBC niko yabarangiri kubwatekana n'echinza se ensemo ya Azimio la Umoja yabeteke ku raise nganki yekogera mu print chi form chiko declare amachibu chire extra kwego tento eno yote tukitwa netakia muregereza magazeti copy chire ibere why by the way bakotebanga ase issue ye the deputy president Dr. William Ruto na Raila Odinga aseke baigwana ne kubori IBC amaswali ngangi yakarora chikobiyechi na kingo tebanga IBC tigebe very careful so that ntoba sako genda sikule chitobwa titangutangu chinyinga because titangutangu echinya chiko cha chiyagera abantu mbako basetu dekera machibu atangasiru kwa romo nyogiro ba Venezuela bono litkuligoro ACPG ya kane odo timaitiko se mbamulekere tegente litkuligoro IBC yako letege ikaro na the National Police Service naroche Inspector General of Police Hilary Mchambai bagatebanga amangana ali yaba Venezuela bali babere twakolera amangana ayo egento kia sokire ka CPG ya gatano kubwatikana omugano iyo company le kurukunga Smartmatic yes ile tenda yogo chia gotendera amangana electronics na transmission ya results kurwa senseli ya Greek iko ba unchukire batebirenga abantu abatatu ba Venezuela aba n'abakora emirimo babo kwetera se subsidiary company mugano inora sepeji ya gatano iwa IBC nora sepeji ya kana senga city ya The Daily Nation wafula Chebukati no munyakero gwekembe ya IBC at the morning ane ya eldi yagaya nirwona ya eldi lakini jistika njia sote menze ya Kenya senjera yobo tutukana tena ochire
Chirera ni gusiko ise ya Kenya na. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, Wakazia Chebukati. Aigamano ndoche ebicha ya Deputy President Dr. William Ruto uyokora omo bwa Kenya Kwanza na Raila Odinga uyokora omo bwa Azimio la Umoja wa Kenya. Bona aseke karokiba achira amo koruta chinsa se gucha seke ombe ya IEBC na kobolia maboli ngangi yakora bakoro siko bibere and indeed na bakoboli swalinga ninki yakogera mokoro si ibere IEBC mbata makwegeranga karokende binte byo bantu nabange bale mbatakire ko chikoye gwapa na pale alafu kuona mambo na mraganda kino roboti no rukwanira sinchira yobwagale ase epechi ya kabere ye gazeti ya Taifa Leo ase pechi ya gatano lima senga seti liko mwancho mo tigereri mba moreketike kana kia Deputy President William Samoei Ruto keralenga se chinsemo chirichi ya Mount Kenya ase chikampeni cha yabe to gotebanga ase amatuko emie ya mama tangani magayo goso kwa yabisyo nyogo chikuira chikura igara chikoene kinga otrimbo kirienseri gori riobogi maimense ya Kenya. I will lower cost of living in first 100 days. Ase peji ya gatano na kabere muraibo mwazimio la Umoja wa Kenya litukuri golekera lenga sinsemo chirichia Nakuru igacha agetie kampeni ya kurukunga get the vote out. Yani kwa bolia bakichikura bono igabachikoene kinga litukuri wagachikura batebiria abantu ase crusade nga imoka mwende wake kura moto tabase gutigara ta akakura na vitu naona kwa mtandao Mungu anageta begete t-shirt ya kuruma begete t-shirt ya Raila Odinga kurusika begete hood ya Kenya Kwanza wao kakale kuyerusia akotebanga tumemaliza kula sasa ni kupiga kura aba Kenya lakini they are very interesting ntongere kiabete galia Nakuru dudusa naroche ekarabali ngirali yes warta tena magora saa tambe saa Raila Odinga alitembea zaidi ya kilomita karibu 3 bwana anatembea kabisa ule mzee msomo wako no mokongba haikara shwai na kumeti sana by the way no it happens I really got shocked but the strategy siko tumeka se kulikichikura ngwaroje mseveni yo itaji push up chikura jareka jogging chikura wekachiri win anyway bono igabwaje koya nerega gotebanga I'm being sidelined by the media aigagari kukwanekera lenge campaign ya MM chu Nairobi agotebanga media trikonga coverage bune bwenerete mwaule moina agoteba I'm the answer to Kenyans wars njembwa tari chibuli ya Kenya imechandilia ba Kenya bagenda te kwetera kini muiraneli waja koya umaite ekerota ke media coverage no nyekere media ngo cover kende yonsi lakini sometimes wikabwe choke nkiyoko kwa na ndo boti kyokuru just media egere media ekobwati you see anyway tindati ko masona na bwate haki yae asepeche kabira gazeti ya Taifa Leo ebiyame binene nigo bikorekana koingera chi hasela yani abantu abakabake asinga nchoko nominate ya marieta ali manene n'abantu bali bwatu bwamate bwange yes ase nominations chi akorwa ase bali bochikoyanda National Assembly na County Assemblies at the same time Rigathi Gachagua ne running mate ya Raila Odinga boigo no mbunge we constituency ya Mathira wono nige serikali yamulite gwetane shilingi milioni 2 na 202 million igenteke kurengane constitution ya karokoli chapter 6 of the Constitution of Kenya Rigathi Gachagua igonare fit ko running mate ya William Ruto ikegere means ya serikali ko mura 202 million it means ngentongere ba confirmity either chibese cha nyoreta illegal confirm kende ebate betenga he has been unable to explain exactly meaning that kwamua kumura chibese igori Rigathi Gachagua usinyi kwerera bunachi nyoreta actually they bamulete igachiabege tu ase assets recovery agency yes serikali kara approve still with time munga naira neliwe ebiasara nebi na akolete masakara na araye company na tumigete nere naira neliwe igonga monyogiro noro yes wanekero monyogiro noro nkibwente kokora kurengana lichiko Africa dudus anonda nakubuli nkiota ke kokora kurengana lichiko tebelinga Africa lichiko ndio koragasi ase abantu babwate bisakuna abantu babwate ebirogo lichiko nelio mwana incho munyonge igori Rigathi Gachagua bado ni running mate ya Raila Odinga bado ni mbunge wa Mathira
naende nagenderete gwencho yo bosi bole bwaye magano ino rase pe chata no gatatungana ke serikali bono ya murusetie usia murete chibese ichio maiga yere gusinyukoresa nga ya ruseti bono dudu no sinyukoresa chibese kero kendo gwatasa bank account yawo nga kina gote nario tebenga inchengwate chaye ngotorande bonus na igwetera maete serikali kere ni kirasi ebese na igwetera this na jingo nyoro kero moli bomutinye bonus neye no betoereza no tuare milioni ya bank account yawo moto ya chikuru kwanga ko ngali chivu kwante biga na Africa hapa ni Africa ndugu mono mona astolen Kenya and tiango tebiga the government has nothing to lose. You fighting it, you have everything to lose. Ekiombe ya SRC giakola ta maonjoro ya manene sana nene mona salaries and remuneration commission. Bakola ta wetera omuswatu ya kwa Lin Mengich nakolete amaonjoro sana ababunge bono asamangana yechiroli ngabona kubikirwa maguta gwacha kutare constituency yao lakini nebwe nere tubikirwa maguta cha kutare constituency yao azoli giremerem koli giremerem igongo beto bikirwa maguta na bwa beto cho igongo serikali itakubekirwa turbo cho wagere chikura ko wakilisha let me tell you this and I think IEBC na Office of the Registrar of Political Parties, they have failed aso kurua civic trainings kuchia saba Kenya. Kuwatekana na birogeri. And kuwatekana na representation. You see, the constitution says this. Sovereignty ni gera so mwananchi. Lakini taliba wananchi bonsi ba machoke chache baragenda bekarase bunge. Eba go exercise sovereignty in powers yabo go etera donated power. That's why chikura chiroro mwachoro montoyo moba wakilisha parliament. Oyo mochoro taba wakilisha parliament is your representative. Nabo moko recall by the way kolega nelijiko. Nabo moko mirana motebe kolega no to mwagere chikura twarore tali fit go to wakilisha to tete go chenjo monto mungao. Musa ni petition by the way. Akoba recall. Many people don't know. Ngaya kolega ni Kenya. Tiana ko koleka na Kenya. That's why ko tebinga according to the law. Abana injimba manyete ngoko baso. They don't know. That's what I'm saying in aki. Ebiombe mbere bifere tia so kuru such kind of crucial information. Ekarmo wagero monto chikura. Empowers chaino angai no mwe karanza bunge. Lakini yasenge njo motaisane bunge. Bunge te yere izana bandeze yonse bai karanzo. Emogo donate kuchia so monto maba wakilisho. So be careful ngoyo mogo to mago jiali. I think serikali nitakeire wono gwetera ebiombe byaye etumekana media mono nakingo tebange serikali ya fail completely kururua information yere kurusha kuja saba Kenya abantu bali ba serious amagima basomboska nolio base tarajeria nidi bone go mubaroikira abantu 36 by the way not rigati gashawa ni running mate ya William Ruto not Raila Odinga running mate ya William Ruto ya William Ruto sorry for that all about you by the way goro yemeshara yabakoli mirimo naro kiba mentru bonege president yego chikonyora mosharo 1.4 million omo waziri ago chikonyora 924,000 bakolenga no mu governor every month allowances njirawe kuchipa DM njirawe aba MCA umushahara yegole 1 inde chiyo manyenyi bawo de njirawe aba MCA mbali uchikonyora sitting allowances ngabona togende bunge to ikaransa nyatore sitting allowance nchiyo yo cheru setu lakini umushahara womba to setukando kake bona wako chikonyora 144,000 Kenya shillings anyway cha tusubiri tu ana roboto no rasipi cha gazeti ya Taifa Leo at the same time ipe cha gazeti ya Taifa Leo ama tukatiga ile 10 aya kurukunga kufa kupona ase bali bakoligia obo president imense ya Kenya sengenyo neminyokanie ntindi bono ende gukora na gukorera chi campaign cyabo imeyense ya Kenya ogadwino nago tebigoro y'abantu buna bamentre bayikire 35 no mo babere bagusiria magima abo ko bwategano baskono yo nigo murekera CPJ 10 at the same time ikinyoronkerege gabo masa yarige kunga logo bagotebanga the village of young widows ekenyoro asibura bono musubati naro yomoge go nyome tukale 12 years old lakini musacha abete forcibly married to akanyoma kale 12 years old miaka 12 yes kuozwa kwa lazima kule no mogako as old as older than his father umanyire ko because of old age
umutigire kale 16 years old bono gakoba declared a widow akibawo the village of young widows. She's not the only one. Aba anta bange sana se aba na basubati abange sana since mechi. The issue ene for lazima. Issue ene for ne bwato bwamade na human rights. That's what human rights have been condemning all through. I think the chief executive officer wa Kenya National Commission on Human Rights Ngochara. Yes. Itakuwa one of the questions ndamuuliza pale. Bono gaiga CPG 11 boigo abasania ebyombe by'abasania bange mbigenderete ko organize peace concerts na bono nere tangasire kigando cy'abasania banene sana bago chikomera nelinde gutangasa omulembe no enkisi actually mambia nto what peace concert nene sana gali St Vincent mbange tamaskania manene sana ego chikobe MC. And I think watakuwa hapa nko babalegega sesa igayo musaye kiagera na hande no gochonyore opportunity yokobo yes. Ende mwenyora bakabasania babake bagukina bono exactly. Moko beka chinsu iki chinene chuka ngoko baikire go faulu asa samagana organizers barabuti no what I'm just giving a view. I hope they are listening equally. And yes, you can share with them. Yes. You can tell them. Ngoja baraobia yes, you can share with them to batabinga let it be a collective responsibility. Yes. Tiabachi kirumo. Yes, dikirumo dachi kwigicha arumusani. Exactly. Yagote gotera ko make sense. Yes. Mbara wabwata amazera ko make sense bataranyora. Gagija babwata gotera ko? Ako make sense. That's I agree with you in totality. Kiagera podium munjire kitabu ati. Asipe katika gazeti ya Taifa Leo. Asipe katika gazeti ya Taifa Leo kanisa korokundaki African Independent Pentecostal Churches of Africa orosagirwa Kenol. Baga ndirete korosia akibaho chikokolera na by the way nyuma yo muntu gukwera matabau. At the same time wora gatobekana saba actually 80% ya ba MCA bago chikobolio wa MCA bono bali birogo bali chikuira kura 80% mbali chikuira kura then gokolera CPG korwe county ya KISII bagotebengo yo mo bwa barwaniri bekero kibo governor igagenderete kumata ikiagera abantu mbasira bali campaign yae oyo Manson oyongo nyamweya naro yo mube wodi getente digoteba tegini ni muma yete no muma yete mbaka na tebete ngayani anyway peje kumira kavera senga city ya the Daily Nation omate ndongeli kebengo tebege ntoma go getiga to geteba gigo tiga ndo bakweya gisana including me actually mungwano iyo no mungwana gete ndatebo uyaki gikuba bwana bakana ndiana nitijibesa igo no mungwana ali ndiana nitijibesa igo no mungwana ali tari mungwana yani atugire ko murogero mungwana omonto oyo I actually feel mata bantu mali bagasoma lessons get the hard way mate bagoteba iga ekero what facts chiro on your fingertips tori kuoba gukwane gento enada kango tebiga umuntu yabeta ira jikura ningani sana korora na kiabu bihe naende ningani sana Aliura chiko mateo bia kana tare I promise ni mukwana okay tiga yako FJ komera kamera senga city ya the Daily Nation. Oh yes. Uko tukimbole bwako le tugalia sinsemno che ukambani asaba ko tebanga barwanira bibirogo binde byonsi inse ya wiper ase chinseme icho nigo bwato mustali bosi boko bwa kura chinde chonse bakobolia abo ase batebetenga bado Raila Odinga ana umaarufu sana ukambani inkorengana na Infotrack iyo kebo maene ikoyo inkira vero maene na bonda support that point asinge korengana buno butukiubure yes osokuligiria baraiya bange no barazimio yes including Steven Kalonzo Musyoka na Charity Kalonzo ekiagera bagote bagaiga Raila Odinga abwate 68%, William Ruto abwate 16% support. 68%? Na 16% ukambani kule.
It will not come here. Ogirono. Kabero mugabano be county ya Nairobi Mike Mbuvisonko naenda banachibi na batatu be kambiro kigoro batukutere ale naenda gusukuma kwa yanga nyare ko be kwa list yo chikubuli chikura cha Mombasa. Ego to ile doro bote ora seke ombekeria ya East Africa. Asero chiko chitigaroge ndo gojio. President kigega sepeje 13. Ali songa kwa tomo baka bo. Ndo barabara mereli. Asepeje 13 ngaseti kigega ya The Day Nation dudu simurai wense ya Kenya nabo gokoreta roje sinse muri cha Kisumu. Matuko yo mweli ogochia se obochori. Nabo igomba mulikira tumugano gigana kiekero babwate handshake. Babete very close na Raila Odinga bakenga kiye yamekero murai wensange ira ata itikuli ndega agende. Ira kainyorege ntugete. Babwene tekorara arigereria. Endega bakayokire. Mwaka momonyerege nto igana ndo murai wensaga ika. Endege karari migu bakagenda for 2 hours. Yes. Paka no security gakumbi bona kitoko kora. Korengana na umuhimu w'igenteke. Mwana ino ora sepeje. Endege nere aleto monyogire kire president yegukwana. President yakagechi gusana. Na yadi bako banyekere ngukwana na jakire na ria ndege yigo egweta. Aba by the way, muntu yoga yandi ndege na bara with disciplinary action. Ngento ngeko. Tali na bara egwe. A president express displeasure on something. Nabora asakubura kurwa sasa. Mechi yakatane gazeti ya Taifa Leo oroboti kwate bagoro yo mubasokano rio badarakanithi abantu baikire 36. Takote bapole sana uchese family chichi akwa. Necho Korea mo by the way ya iba a machine ase nyagitali ya Moi Teaching and Referral Hospital machine ya lenge worth 20,000 na anchera netenga na ibete garage kuna cheruki nitaliki 15 nemo August nyuma yo bacholi. Dudu siyo assistant county commissioner Musubati Jacqueline Motunyi kurwa sechinsemo chirichiandia West nigatogeta kweta century botutukano mugano ini gomulikira sepeje 15 na lima senga city ga The Nation at the same time over center we county ya Nairobi gaiga bakuliga lingana kiye kiminanege tindikira chikwene Wakazia Bishop Margaret Wanjiru we kyama kya UDA na Edwin Sifuna kurwa se kyama kya ODM. Bako chikoligie kiroge kigakyo Senator mwancho motegereri bakuliga dynamics sepeje 20 ne yamo ga city ga The Daily Nation na igana masakara gaigana tangasire gaiga Parliamentary Service Commission na shortlist ya bantu bali bakora applications chikuligie meremo ase kyombigeriye tende bunga niro chapa gusiga iga batali bake kuru machoge burabwani moroje Dominic Obuogi machoge burabuni moroje Dennis Makolia iga bare shortlisted banta bange wish them well. Yes asepeje gatana gatatu gazeti ya Taifa Leo by the yesegi yokurwani buroire bwa HIV kusebini bya HIV ebikoleto buroire bwenya moreo nigo ya nyoru gwa kwokone kubwatekana no gwateka kwebini bya COVID-19 ebikoleto buroire bwa corona robotu rukwana sepeje gatana gatatu gazeti ya Taifa Leo ekeronta madinga no bwatekendera roma kuli juma ipula utikatika tingaseti iga ya The Nation omuleketa magana na kyokurigereria signs of a job scam egasi yengo kurangirirwa se interview teligasi yake ngakara tuma bese gete cha application nabo igo magana ya basani entertainment na magana boigo yo wepodoa ndo chana mulekerega iga chi university aunchi bwate graduation abo ne university ya Egerton ne bwate graduation litskuli rero na ndeto kubaganiria mayaba nafunzi bonsi bali bako graduate rero kuri university yo ya Egerton wetani chiri bubere bako graduate na bachelor's degrees Egasero gichi soli naba gosolia you can imagine chiri bubere 2148 Gasero gichi soli naba gosolia Arsenal na vera basiko chikonyora chinguru chomo gosolia Yuri Telemans onyege go chigwanja komo bwato ka Bandi Leno Mogosoli nego kipa ya timu warakore mirimo sana kurwa se timu ya Leicester City. Jimeronge ese chikosori kama kuliketa igoro ya mangana timu ya Kenya boxing na kibanda kuna kora masoesi ne timu ye mchezo libwe chinkundi ilinde gochia gosoa si ekiminano na boigo abantu ndiko bakanyerere chikosori chiria cha Commonwealth Games tiwe chokolekana sinsamu cha Birmingham England Birmingham City I think it's kuligoro and by the Birmingham City no alia atuarete ndoto Martin Luther King Jr. na one time a black American navara bumurai then Obama akaja kuikirania ndoto yes later on mugano yemo ancho moteli no lega igati atusasi dondo leo tunaingia Thika mjini Thika mjini kulikoni Thika mjini naro brigadianga
abaiseke mono nabo bakuibera abasaja kibesa asi nyumba cy'ukwegoki igere naro nabere naro nabenalire ng'abasaja nabo bagotura kibesa kinyinge ekero bakiri nyumba cy'ukwegokia bangainwa baiberwa n'abasubati lakini basubati abanane mbali bogera bakibesa iki bagokobera ujyo cyayo kubunjero makoedo ngibogobunja umanyenge ijigo zirera doje ke budget yayo ujyo what happened umunyarukoyo mo konyoibira abasaja sana kibesa akachi akanyoro musacho yomo ase club yakemo imeyathika ekeranyo musacho yo bakaratenganere bakaroranga basoanana ekera basoanana kumu musacho yo igabwate birengere bingi bimuswati yo omuzwati yo konyorane kanire kabwato mobesa getako na kubara abigete buraime lakini nabochira manoti gete yeli bweli mungwano na bachiro jako na kumali kubako na kotenga lakini bako na kumali nga kweli na hochire no muswati no mungaini kako na kotenga ko na kukuna chibesa cha enjiro gapimete nero musacho ringa chibesa nire ngabwate asina bwate wallet yes puno bako na kotenga kuna kumukuna kaigwe wallet nero kuna kwayete banekene nero magega omuguko yo bwoko lino ayibegete ade omuguko yo magano bwa bone kero yatokanga umungwano nabwate kibesa bakamwa bakaigwana na bakarosyo kuigwana bono bachakesa bali ubwanchani torochi nyuma yo kwegoke babekire chuba ibere isato bono bapikiri yake omaete ekero kwa bikiri ibere isato igokonyera confidence nende okobo mwango kunacha ebina gete gose korosyo kunacha ko kunacha bwango decisions go chimeki ere bwango kolengana bana mwasona no muntu so bakameke decision yoko genda baligie room bakurara batimo bora ko barairaria umusacho liga pimete nga kibesa kiri cyabikire bule lime nga ichikobekwa muzwati olia ebraya yakayirusia akayilinga ni kibesa kiri lakini by the way cyenge kiri bukomi konyera cyasangeri musacho shiringi abwate go chirenge shiringi 550 ase wallet yae woro muswati uli agapima umusacho uli karaire akacheki wallet yae akanyarege bwate 550 tachirusetio esingi ncharo cyo musacho uli alikonya konyeganyegera ake akaga kero kenda base gutabubuka amubwate akairana bakarara kumbe no musacho uli gapimete ngoyo ndiye gocha korara omuzwati yo gorumambira oratiriri kitoro kikamuengera ala chirio koroka chiyo mutaka akajaka kubo bune generator ago etio koboka maisha ya yoro ona kia o etio kojeki sezi dilia oyo garaire akachoba ngora sabigite esindereri yaye agakunjora akaja jire komi ngora agachibeke wallet ya ime kirachibeke wallet ya ime omunkwano yokurume gabigite akanyanza gite ge genius agachibeka kauko ge genius ime lakini anda agakesabu no oyarabuka cheki wallet irende agachiruzima kabeka kauko ya genius akaireni wallet akabeka muko oli akatemia 550 jayo bazo babere boka wale rumwe boka bale oli agonete akabeka chianga chiaye agafauru kubeka chianga chonsi bakebikoro to lyataraboka agateba no nkinande nkomenta agaira niyo koboka agaiti bosi akanyoro libado garaire esimi yaye nga yabeka esimi around 10000 nero ta esimi ye akanyebata akalimia mungwana kaigoro murango ngora agasiya gojisiko agakambaru mugungo lidi gaboke anya wala pesa chiaye nchiyo Mondo tayo chianga jyo jino jireta muleti akabeka agake nduru kera gendura ndo agachango musale tuengerera ongulire besa ni yagatebe kuchinga wewe malipo ni papa hapa na bwagu upata bwaguzi what you have been doing majibu yana rai kilioko gesa wono kilioko le wazimegire karaga zekyo mukungo yoko nyoulira abasaja kibesa
lakini akaurwe simi igona babure tu 20 musajo na menere nkumiti baka orozere ti musubati Kiswahili kipaka kamule ndio nege ntoke ko zekianyu muntu ngo cheki wole so weti ko ko akiana ni baya badra bazize bijogumi yango de eh edodo yangira wi as Friday ye jamani oje kurere botuko Mindone vinga sana viko kole kana botu. Especially magana yeji zimie chinga bono were metio vegete fingerprint ya no monto mokogwe zimie monta wa access. Application nere ya chense sana. Yo gutuma chibeso ko confirm nige jara kuruma. I think application ina vera agera abantu beberu chibesa bange sana. Naende ya tuko beka pin ayo gicho kuri chiki jara kuruma. Nabo kunigwe kiara korai. Tawe tomere bintu. Anyway, tini komenta kera siguiente kio. By the way, don't rely on a fingerprint. That's very true. Timba te komko na kene te tokole rabo. Turwaiga. Nyore gazeti yao ya Taifa Leo manya yao manahanda mango mwacho motegere. Mwacho motegere nyore gazeti ya Daily Nation we manya manga mulikire ase gazeti yigali tukoli rero. Kwere na tora sege keke sana semeseye no mo chief executive officer seke umbekelia ya Kenya National Commission of Human Rights. Tokwanera mango mwacho motegere to basoko chiandare. Right. Ayo na rairoborito asa magazeti aserito koria rero. Ayo na rairoborito asa magazeti aserito koria rero.